Nijangkar Bianglong Sarsinot LP School Pathua Klamalong Lakha Trok Bithung Rengthama Constituency Kiparlu Polling Wise T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Phai Inkoira Troxi Por Phai Kethomra Chitima Por Pen Pangcheng Pon Pen Chongkan Thongnok Be PS Pen Woso Koida PS Angbongsi Pathu Chidan Pon Paroi Sira Krepli runs target pen Chongkan Woso Koida PS Atumsi Bangso T15 Cricket Tournament Polling Wise Pen Chipahai Ponlo Lakha Trok Bithung Rengthama Constituency Polling Wise T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Kapadoponalong Manpen Kedo Chapapon Alhi Sarpo Amanpen Rongarak Ronghang Rongbong Karbi Richo Longsing Ronghang Chetong Dungsi RDPD Bangso T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Pon Sarsinot Rongasar Mongol Singh Ronghang Sikari Kathar CEO Aruni Keme Mongol Singh Ronghang Lapen Kethe Kedinga Tum Chetong Dungsi RDPD Tangka Suring Koi Lapen Trophy. Sedap meno, akhirnya kapatu hero tunggu di oke perang, diminai lapen itu eka, lapen itu football, nonton cricket, nonton, lah kapatu hero itu ke oke banta, Iran banta kini, nasi ini nal itu, laso PS alo, mate laso homosti dong kini pun bagai, nilai itu bancurupi, nasi muhe dong, tapi kan pon kalau malam tonon kancing pon tuh pusi, anse curu pon tuh. Nasi kapatu helo itu ke kena solo kapohe ta car pohe nangji kapatu banda itu kokang dung nangji hai lo itu na bake itu kena solo nasi nili hihek pe lang si lam nili si nili lam thing don ko kado